Мызыр мәсәлә, мен менә концертка чакыргач та уйлап куйдым. Әллә быел Миңгылабыйны Тукай бүләгенә тәкъдим итәләр микән диеп. Чөнки бик кирәк, инде күптән лайык әйме. Хәзер шушындай вакыт төрле оешмалардан Тукай бүләгенә тәкъдим итәләр. Бәлки ана чынлап та инде аксакал буларак әйме шушындай юбилее елында тәкъдим итеп кенә түгел, биреп тә куярлар. Иншалла, амин. Менә белән оешманың колагына кирсен әле бу сүзләр. Һәм алар тәкъдим итсеннәр. Без Шәһри Казан газетасында эшлим бүгенге көндә. Аны мактап, бер генә түгел, 2 полоса язма язачакбыз. Tamamlap bulmayı bugün kişiydi mi? Өзің ойлап шығардың бұл кішені. Өзің ойлап шығардың, өзің олбарадың қысасын енді. Меңгалабы әйдә былай айтабыз. Бірінші ширатта қысқағына айтып рәхметімізді айтабыз. Барлық тамашашыларға. Сізні зорлап келген, сізге бүләкләр білен, алқышлары келгендеріне де, алқышлап отырғандарына да, Мамадыштан келгендеріне де, Париждан келгендеріне де, бұл қатын сөйлегенде біле мен аудан шыққан қатын. Мен әтем Финляндиядан кім дегенде, наверное, деп ойладым. Азинадағы апаңды. Мен ғафетіңіз, мен ғана бик ұлы рахметімді ғана айтасым келген еді. Мен баяншы болған шекер, мен атта қалам, қаман мен асыз жетмей, бұл ұлы мындай ұлық ұстазға, мәнтарға, халық жыршысына, біздің ұстаз мындағы неше мәңлеген жыршының ұстазына зор рахмет айтасым келі. 21 еллік мен келіп кірдім сіздің классқа, менеджерларға да үйретті. Кіші болырға үйретті, кіші болырға өрнек болды, мен қалабы меңа өрнек болды. Мына Фәни апа білән екісі тегіз матур тұрмышта ұзын бәхетті тұрмыш кешірсіңдер. Ауыртмайша, сызламайша мен қалабы. Есенлік кена тілем сізге. Hürmetli tamaşaçılar 80 yaşında eğitirge söz kalıyor hazır Ağustos'ta. Kadirli, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Mengalaboy. Sizni şın köngülden Kazan Şəhəri Məğarifi İdarəsi ismindən də bugünkü icad beyramımız bilen kutluyoruz. Mene bunda bütünüsü eğitip gittiler Məğarif hem Fen Tataristan Respublikası Məğarif hem Fen Ministerliğinden kelgen Semyon Petrovich da sizin Məğarif ülkesinde bulgan hizmetleringizge bik matır sözler bilen beya birdi. Siz şundan da bizden halkımızın körnekli şunday fidakar vakili tilimizni, mağımızını, sənğatimizni saklauga özünüzden bik zor ülüş körtəsiz. Bizden okutuşlarımızın, mektep okutuşlarımızın köbüsü sizin şakirtleriniz. Алар да сезнең кебек балаларга бүген гыйлем нуры, моң нуры шәшәләр. Сез менә укытучылар һәм мәдәният хезмәткәрләрендә генә була торган бер шундый сыйфат белән халкыбызга, балаларга, менә яшьләргә моң гыйлем нуры шәшәсез. Сез җырчы да, халкыбызның күренекле вәкиле дә, сез галим дә. Менә шушындый матур кешебез, яраткан кешебез булып яшәргә Ходай сезгә зур нык сәламәтлек бирсен, озын гомер бирсен. Менә Sizin bilen birge başlayan proyektlarımızı işlep çıkıp, onların şeşeklerin, jimişlerin körülge nasip olsun. Onlardan turmuş koşulunda biz praktik bulacaklar. Amin, şulay bulsun, amin. Beni taşlamayız. Siz bizi taşlamayız, sizi taşlamayız. Bizden hizmetleştik. Bik nık bulur Allah birse, şulay da indi mine bugün görüp durabız. Balalar, bakşaları, mektepler, yukarı okuyupları birden birge işliler. Mine bu yıl 21. yıl Halklar Doğan Tiller hem Halklar Birdemligi yılı. O yılda sizin jubiley yılınız birge. Mine isime jisimine doğru kelgen kebek. Mine şunday hürmetli kişimiz bulup Halklar Birdemligi'nin Tiller yılının jubiley yılının yıl boyu devam ettiğini biz bayram bulup kutlayız sizle. Amin, geçti bile. Мәғариф идарәсе siz Жіберергә рөхсәт итегез. Диләрә Загирова башкаруында Яратам җыры яңгырый.